MeghalayaPost.news. Pulit penyaik kali kenong ba shillong harangkat bat ki pulit SOT jong kais kasir district kila penjuri ke jing talasi ya borok ki kali bat ki arshaka hakathan police point Laitumkhrah nakalyang ki pulit kile tu ba jing talasi ke dehdian blayo jing ujor ya ke jing Niah Khlemakor ki kali bat ki arshaka ke jing penhersten bat ki babun ki ba penkhanya ki an ki bayade bat ki motor vehicle ang Kuman supen kan mau kanong ba shillong klalong kawena ke jaka baki kali bat ki arshaka ki jupenun kam ya ke surok kum ki jaka leston pat bun ru kingat ha ki jingja bas ngosi perkani kelapan long ya ketenat pulin Talasi Naphang ya boro kamdama wadi ki he ki han MeghalayaPost.news.